U Rwanda rukomeje gufatirwa ibihano bitandukanye n'ibihugu mpuzamahanga nubwo guverinoma y'u Rwanda ikomeza kugaragaza ko mu by'ukuri impamvu mvano yo gufatwa kw'ibi bihano kw'ibi bihugu idafatika. Mbega ibihugu bikomeza kuvuga ko u Rwanda rufite uruhare mu mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu by'ukuri nta shingiro bifite. Uyu munsi rero noneho byihariye Canada yafashe umwanzuro cyangwa se yafatiye ibihano u Rwanda ndetse inashinja ibyaha bikomeye u Rwanda. Nibyo rero tugiye kugarukaho, turanagaruka kandi ku cyavuzwe na guverinoma y'u Rwanda icyo yatangaje kuri ibi bihano. Tunaherekeza amaso ku kirebana n'ingingo yo kuba guverinoma y'u Rwanda yamaze kuba irega guverinoma y'Ubwongereza yishyuza amafaranga agera muri miliyari 89.2. Turaza kureba impamvu ni iyihe ko abundi aya mafaranga byari byarabanje kuba mu by'ukuri aya mafaranga bitazaba ngombwa ko u Rwanda rugira gute ruyishyuza. Turarebera hamwe impamvu, tugaruka kandi ku cyavuzwe na Papa Francis cyatunguye benshi. Niba utari gukora subscribe, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu nkuru zacu zitandukanye. Mu byo rero tugiye guhera kuri iyi nkuru. Ni inkuru igaruka mu by'ukuri ku bihano byafatiwe u Rwanda. Leta ya Canada yatangaje ibyemezo byo mu rwego rw'ubukungu na politiki yafatiye u Rwanda, ivuga ko ingabo zarwo zirimo gufasha umutwe wa M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbega bagaragaza yuko ibyo u Rwanda ruri gukora bigize guhonyora ubusugire bw'iki gihugu. Mu itangazo abayobozi ba Canada bavuze ko icyo gihugu cyamaganye ubwicanyi bukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavugamo ibirego byo gutera abasivile, impunzi, ingabo za ONU n'iz'akarere hamwe n'ubwicanyi mu kivunge no gushimuta. Mu by'ukuri urumva ko ibintu bikubiye muri iyi nyandiko ya Canada ni ibyaha biremereye, ibyaha birimo guhonyora ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bagaragazamo ubwicanyi bukomeye mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bagaragaza gutera impunzi, gutera ubuhunzi, ndetse no kugira gutera abasivile, gutera impunzi, gutera ingabo noneho ziri mu butumwa bw'amahoro hamwe n'ubwicanyi mu kivunge no gushimuta. Gushimuta byo ni ikindi kintu, kwica abasivile ni ikindi kintu, ndetse no gutera ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro ni ikindi kintu. Canada ivuga ko nk'ingaruka y'ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, ibi byose wumvise nibikubiriye mu itangazo rigaragaza ko ibyo byaha byose mbega M23 iri kubikora ifashijwe n'u Rwanda, bishyura u Rwanda nyine mu ibyo byaha bwa Kongo. Yafashe ibyemezo byo kuba ihagaritse gutanga impushya zo kugurisha serivisi z'ikoranabuhanga mu Rwanda, kuba ihagaritse ubufatanye n'u Rwanda mu birebana bwa leta kuri leta ku bijyanye na business n'ibijyanye no gufasha urwego rw'abikorera, no gusubiramo kuba leta ya Canada yakwitabira ibikorwa mpuzamahanga byakiriwe n'u Rwanda n'ubusabe bw'u Rwanda bwo kwakira ibikorwa ahazaza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko mu bivugwa na Canada harimo ibirego by'ubwicanyi byo gusebya u Rwanda bitakwihanganirwa, ko ruza gusaba leta ya Canada ibisobanuro kuri ibi. Mu itangazo u Rwanda ruvuga ko Canada nta buryo yavuga ko ishyigikiye umuhate w'akarere wo kugera mu mahoro mu gihe ishyira ibirego by'ubwoko bwose ku Rwanda, ikananirwa kubaza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo ikwiriye kubazwa. Aha ivugamo kwibasira abasivile bayo mu bitero ubu bivugwa ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge muri Kivu y'Epfo, ndetse n'igitero mu by'ukuri giherutse cyagabwe ubwo M23 yakoze inama rusange yari yitabiriwe n'abantu bagera mu 10,000, kivugwa mu kuboko kwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo ry'u Rwanda rigira riti guceceka kwa Canada kuri ibi bikorwa bikabije bihonyora uburenganzira bwa muntu ntibikwiye kandi biteye isoni. Ryongeraho ko izo ngamba Canada yafatiye u Rwanda zitazigera zikemura mbega iki amakimbirane. Izo ngamba tuzibibutse ni za ngamba zirimo ko hagomba guhagarika ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, kwitabira inama
ibirebana no gufasha mu ikoranabuhanga n'ibindi. Canada yatangaje ibihano ku Rwanda nyuma y'Ububiligi, Ubwongereza na Amerika yafatiye ibihano bwite Minisitiri James Kabarebe cyangwa se Ministre General Retired James Kabarebe w'u Rwanda. Ibyemezo bya Canada ku Rwanda bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwageze kuri miliyoni 13.4 z'amadolari mu 2023, aho ibyoherezwa mu Rwanda bivuye muri Canada byageze kuri miliyoni 7.2 z'amadolari, naho ibiva mu Rwanda bijya muri Canada bikagera kuri miliyoni 3.7 z'amadolari nk'uko leta ya Canada ibivuga. U Rwanda na Canada bihurira kandi byagiye bifatanya mu bikorwa by'imiryango ya Commonwealth na Francophone bihuriramo ibihano byatangajwe bishobora kugira ingaruka kuri ubwo bufatanye. Ibihugu by'Iburengerazuba ONU na leta ya Kinshasa bishinja u Rwanda kohereza ingabo zarwo muri Congo gufasha umutwe wa M23 ubugenzura imijyi ya Goma na Bukavu. Nyuma y'imirwano ikomeye yo mu mpera z'ukwezi kwa mbere no mu kwa kabiri, abategetsi b'u Rwanda bagiye bahakana ko batohereje mu by'ukuri ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo kuko umutekano w'igihugu ugeraniwe n'ubufatanye bw'umutwe wa FDLR n'ingabo za leta ya Kongo nk'uko bavuga. M23 nayo ihakana ko yaba ifashwa n'u Rwanda. Mu kwezi gushize Perezida Paul Kagame w'u Rwanda abajijwe na CNN niba mu by'ukuri ingabo zaba ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagaragaje ko mu by'ukuri impamvu mu by'ukuri nta mpamvu mbega ihari yatuma izi ngabo zaba zigize zite mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda zaba zirimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa abisubiza mu buryo bigaragara nk'ubuzimije, avuga ati simbizi, mbega bya bindi ushobora gusubiza umuntu udashaka kugira ngo ujye muri byinshi, kuko ibyinshi byagiye bivugwa na guverinoma y'u Rwanda mu matangazo agiye atandukanye. Umuryango ONU cyangwa se umuryango w'abibumbye ishinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR, ibyo leta ya Kinshasa ihakana ndetse na FDLR ikabihakana yivuye inyuma, nubwo abarwanyi bayo baherutse kugira gute kuba boherezwa mu Rwanda na M23 ndetse bari mu muzankano y'ingabo za FARDC. Ibyo FARDC yavuze ko mu by'ukuri atari byo, nubwo aba barwanyi bagaragaye kandi ndetse na FDLR ikaza kwemeza ko witwa General Gakwerere Ezekiel ushinjwa kugira uruhare mu rupfu rw'umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda mu by'ukuri yari asanzwe ari mu buyobozi bwa FDLR, aho yari ari Goma yaragiye mu bikorwa byo kwivuza. Tugaruke rero ku nkuru mu by'ukuri nayo irebana nuko u Rwanda byaje kurangira rugize ruvuze ruti nubwo hari umubano mwiza, ibi bintu tukabona ko tutagomba kubijyamo, ariko mu by'ukuri ntago bigomba guherera aho ngaho. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yasabye Ubwongereza kwishyura miliyoni 50 z'amapaundi arenga miliyari 89.2 akubiye mu masezerano ateganya kohereza mu Rwanda bimukira binjira mu Bwongereza binyuranyije n'amategeko. Amasezerano yo kohereza mu Rwanda bimukira binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko yashyizweho umukono muri Mata 2022, ariko avugururwa mu Kuboza 2023. Bidatinze impinduka zabaye muri guverinoma y'Ubwongereza, hatorwa Minisitiri w'Intebe Keir Starmer winjiye mu biro muri Nyakanga 2024. Ingingo ya mbere iba guhagarika aya masezerano kuko we n'ishyaka rye ry'abakozi bemezaga kuko iyi gahunda idashobora gukumira abimukira binjira mu gihugu cye bitemewe n'amategeko. Byatangajwe ko aya masezerano yashyizweho akadomo ku ruhande rw'Ubwongereza mu gihe u Rwanda rwari rwaramaze gutora amategeko azagenga impunzi n'abashaka ubuhungiro bavuye mu Bwongereza. Inyubako zizabakira zarubatswe, izindi zikizamurwa ndetse n'inzego zizabitaho nyinshi zari zaramaze gushyirwaho. Hasigaye kumenya umunsi indege ya mbere zahagurukira yerekeza mu Rwanda. Mu Kwakira 2024 Ubwongereza bwatangaje ko amafaranga yose bwari bumaze guha u Rwanda muri iyi gahunda butazayishyuza, ariko butayibonamo umuti
mbega mu by'ukuri butazigera bwishyuza amafaranga bwari bwaramaze gutanga ku ruhande rw'u Rwanda, ahubwo bugomba gushyira imbaraga mu gucunga umutekano. Mbega nubwo icyo cyemezo cyari cyaratangiye, iyo process yari yaratangiye, ariko batabona kohereza impunzi mu Rwanda nk'igisubizo, ahubwo bugomba kugira gute Ubwongereza bugomba gushyira imbaraga mu gucunga umutekano waho, abimukira binjirira mu bwato buto bava muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati banyura mu burasirazuba bwo hagati aho banyura. The Telegraph yanditse ko magingo ya Ubwongereza butari bwahagarika aya masezerano mu buryo bwemewe n'amategeko, nubwo kuva ishyaka ry'abakozi Labour Party ryatsinda amatora ryahise rihagarika ibikorwa byose bijyanye no kohereza abimukira. U Rwanda ruvuga ko kuba aya masezerano atarahagaritswe mu buryo bunyuze hagati ya guverinoma nk'uko yasinywe biha igihugu uburenganzira bwo gukomeza gukurikirana ibiyakubiyemo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro abinyujije kuri urubuga rwe rwa X cyangwa se yahoze yitwa Twitter yanditse ko Ubwongereza bwari bwarasabye u Rwanda gukurikirana amafaranga yagombaga kwishyurwa bucece. Rubyemera kubera umubano mwiza n'icyizere impande zombi zari zifitanye, ariko Ubwongereza bubirengaho. Yolande Makoro yagize ati Ubwongereza bwari bwasabye u Rwanda gukurikirana aya mafaranga bucece hashingiwe ku cyizere n'umubano mwiza twari dusanganywe hagati y'ibihugu byombi, ariko Ubwongereza bwangije iki cyizere binyuze mu gufatira u Rwanda ibihano bidafite ishingiro bigamije guhungabanya umutekano wacu, hamwe n'imvugo rutwitse zidafite ishingiro za Minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afurika Lord Colin of Hagan-Barry. Ubu rero turi gukurikirana aya mafaranga kuko Ubwongereza buyatugomba mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu by'ukuri aya mafaranga ni amafaranga atari make. Amakuru avuga ko kugeza muri Gashyantare 2024 Ubwongereza bwari bumaze kwishyura u Rwanda miliyoni 220 z'amapaundi, hakaba hari hasigaye kwishyura izindi nshuro eshatu, aho muri Mata 2024 hagombaga kwishyurwa miliyoni 50 z'amadolari, muri Mata 2025 hakishyurwa andi miliyoni 50 z'amapaundi, no muri Mata 2026 hakishyurwa andi miliyoni 50 z'amapaundi. Makora ati u Rwanda rwamenyesheje guverinoma y'Ubwongereza ko rwishyuza miliyoni 50 z'amapaundi akubiye mu masezerano agenga gahunda y'abimukira n'imishinga y'iterambere. Mu by'ukuri birumvikana ko u Rwanda rusigaje kwakira hafi miliyoni 150 z'amadolari. Ni amafaranga atari make kuko ari amafaranga agera muri miliyoni zigera muri 200 hafi na 60 miliyari 200 hafi na 60. Mbega birumvikana ko 2024 iki gihugu kitishyuye, mbega cyanishyura n'ubu ngubu kitishyuye, mbega kitari cyanishyura n'ubu ngubu muri 2025 amafaranga yagombaga kubagira gute 2025 nabwo hategerejwe andi mafaranga yo muri 2024 atari yaboneka yari kwishyuzwa, ariko n'ubundi hazakomezwa kwishyuzwa andi agera muri miliyari 260. Bibara inzego zishinzwe abimukira mu Bwongereza igaragaza ko mu 2024 abimukira binjiye mu gihugu binyuranyije n'amategeko banyuze mu nzira z'ubwato buto barenga 36,816 barimo abarenga 2023 binjiye nyuma ya Nyakanga 2024 ubwo Starmer yari amaze kujya ku butegetsi. Ubwongereza buherutse gutangaza ko bubaye busubitse inkunga zimwe zanyuzwaga mu ngengo y'imari ya leta zigenewe u Rwanda, uretse amafaranga agenewe gufasha mu mibereho myiza y'abaturage. Ni icyemezo bwafashe nyuma yo gushinja u Rwanda kugira ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko rwo rukabihakana u Rwanda ndetse rugatanga n'ibimenyetso bivuguruza mbega ibyatangajwe n'iki n'Ubwongereza. Umwuka wakomeje kutaba mwiza ubwo Minisitiri Colin yabeshyaga Sena y'Ubwongereza ko yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda ibyerekeranye abantu bishwe na ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko u Rwanda rurabinyomoza ndetse ruhamagaza ambasaderi w'iki gihugu gisabwa kubivuguruza, ndetse byagize gute byangiye binagize gute binakozwe. Muri rusange uyu mugabo atangaza ko ibyo bintu ntaho yigeze aganira naho, kubera ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'uyu mutwe w'iterabwoba urwanya guverinoma urwanya guverinoma ya Uganda, ariko nanone ukanahonyora n'ibikorwa ukanahonyora ubuzima bwa muntu cyangwa se bw'ikiremwa muntu binyuze mu gufatanya n'indi mitwe y'iterabwoba birimo na Islamic
Party. So rero muri rusange icyo umuntu yavuga ko tunasuza kuri izi ngingo twari twabateguriye muri uyu munsi cyangwa se twari twabateguriye muri aya masaha. Umuntu yavuga ko mu by'ukuri itangazo ryashyizwe hanze na Papa Francis mu bihugu ari gusengera birimo Libani, birimo Palestine, birimo Sudani, birimo Ukraine n'ibindi bitandukanye, hatunguranye kuba uyu mugabo noneho cyangwa se uyu mupapa yaranditsemo ati Kivu, bigaragaza ko Kivu we ntago cyangwa se bisesenguye bakomeje kubisesengura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bakomeje kugaragaza bati se noneho Papa Francis yaba abona iki Kivu nk'igihugu cyihariye aho kuba igihugu kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu by'ukuri aho kuba agace kamwe mu bigize aho kuba imwe mu ntara zigize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bakomeje kuvuga bati se Kivu koko uyu mugabo yaba atangiye guca amarenga ko byange bikunde mu minsi iri imbere yazavamo igihugu. Muri rusange rero ni byo twagarukaho kandi tubashimira, tunabibutsa ko nimba utari bakora subscribe kandi subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi. Ikindi usige inyunganizi yawe cyangwa se comment, like ndetse unakandisha kugira ngo iyi nkuru cyangwa se izi nkuru tugenda tubategurira zinagera no ku bandi buryo bumwe cyane ubundi. Turabashimiye kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, guhaha mu Karunga.